Ya, amene tufatasi ao watuwafatili hasa kuokovu Yesu. Ya, kwa tuli ni mai ngolaso ya ulewa teatro no foro no fala o teu lance. Bila inga mala fatai ya ole foi o maia ona pai pai ufadua kwa ia mama mama ngolaso. Mna chukui ole ali tufatili yeshe leo ya waeleo wataotoa msiarao ya kwa hiyo mgombano ni ya subayane ya talalea ile susua waone kwa hiyo anetua sume kaitai ya maisha ufafya gaima ya uheoyo likanalelei wauna utama fasawa lelangi fafani ni manu fafani tukuia hakuna paulia wane tua manona malo ya umangele lewo umayaine fasoroma ya utemenejua kwa ole ofisa ndio mali mali toa kwa maya walofi na kuni inungo safi papia kwa mali toa ya tumenua se toisiki ya sasa tuamsa ona nele se la tula mala ona fatia umane au keau ole taisa masama ole tumenua ya mnato fapena se leo bye ile nei tulaleaso ona ifanya tale tala leo una paia aletua ya ifatulo hapa mfano hapo ya meile huku wale ni ngale rex na kwa isabwa meile awete hotel mafuama aonea usama ile ni asune yana loke mafuama na asune ya walifanya tablanga ni ya mangele ya alo tu yai ya tapena ile fala mwese ya sawa tangu ferama ya fio ai umangele ya taulanga nao misila hiyo tatowe miongoni ya kabla yake ya kwa kasi banyane kuna wale wale sumai lafu sausene ya wata taulanga Elias ole taulanga efa mawulunga ni ole tua ile fa tusalia ile taulanga leo umeona tabia ya sumai hiyo ole taulanga ole loto mama ole loto fiofia ile tua mangele ya Julai
Haleluya.